kiki tawa kikuu wewe na thingitha njuu no wasi ni kuthingithanga na nikisio ona wasisia nikitumika kwa nzia mbingi akamba maitu nimendete kutumia ikuu muno si atumika na nzia mbingi ni wethe yake kuu nikitumika kwikionzo wiki kutumika kwikia yia kikatumika kwikia leu kikatumika ona nzia ni mbingi lakini ndiye ndaumina nundu nina mutaalamu ula wisi munanga ngombe angange undu chatumia wa niki na wendi wake kuki ni chau chatuma twikala tuyipanda ni chaisawa angi nitwa isamboka nienda indi tunene na mutaalamu wisene na siendo nesa na kwa wingi nguyi kilunguri kithe cha mukamba na winakwa ndakitali munyao na omunthi mweni ula ni kuetete ti mundu tamwisi ni mundu twithitu twinena nake eta wa Mr. Masmoke Mr. Sioki yani kutoa mwene nikana indi onake atuelesi sindu atuelesi kiku tumamepata wacho na tumame niki twalite kuipanda na kwikala nasio wana Masmoke azanda kitali kwamba utina patina azanda unatumia matu kunezi matu nituke utina utina yakindu yue tinyo ndio kaingi no munthi nenda tunene kikuke ikuba ni ona si mbinge lakini wewe kiitweka kiku kitambile ile tie bala chambile ile yes ko uyu nenda twende ombola undavye cyo kisa ubika kitwike cha twika kikuwe kitha kili hata okay asante ni asante kwa ndakitali nundu wa kungule makuli wa suma silane tukomanana sio naweza kumana wakwa kana opezi ni wakwa ndio tukomanana kikuu na kikuu ke mazito maingi na kikuu sindu mbingi na sindu zizo kwenda ni mueleze nundu zionze ti kikuu nenda kwa asia kikuu kizia wani ungu na ungu wazi yake kuu jamba aidha kiitwa oyungu nikana chapi kali kita wake kuu ile ungu nini zitume yakwa kuya okutumia kwa yamboka ya pika ita zene mboka ino ne mboka na ya pika ya mino twike twika yake kuu acha twika kuu kimazito mangina kiwe ya mwingi kwa mubano kiguta kie izitumea ili akamba tanzele ina atu imwe watu wanaziukeli ini zita izi kanzele na pepa ndu bikao kele ya tinzele teno owe tawa sio ndege kikupa ati ya iku one uwa na uwe watumika kwa kuolosya na onzele enda ben zeleno aya tumbe kwa unyoso kunyoke kuitaki kutabaki guo kuiteki guo ndika no zia kana kutabe yo kiguba mutungine neno lakini no kiku lakini tinzele one uwa wita wawe kwa kamba obe ko zele na uwa ni wa kuolosya bemba zeleno ya mabarasi na mutavia twaumapu ni wakwatia kibathukanio cha nanzele kasele kano kwiki andu libu niko kwanza kaiyawa na lwe no ni akuuluzya mbemba mbozo ela mwakuna mwa ibinela mwaketha bilangetha ndo ende za owewa ko wakwatia kibathukanio nenda uza lokwatite kibathukanio kana usikwithia ni wende ana usoma kilungu kithe cha mukamba no nginati usomethie ukakwata cia kindu na nguye wakwatia kindu tutapie pa mutandaoni ni tutumia SMS nikana uzi kwithia ni twaendea na kusoma twipa haya tukenge nenge okay zele nizo duke uwa oyo na guo ubwao heke ku dililaba kikatwika kindu kita kime kio pati ni laiku kiatwika kime na kikime kijatumia kwa kuuo kiwa kikamba kwa kiamea tina kwa utemela ba okay kito no likagoko uro no ndamea tina ndini nikana ukaseubya ukiwa kikamba wa kenechi izindi pati yenge toka kwa kwa Mungu akime yani yu Asia
kiki imuta kikuu kiki imata kikuu iwati lava bila wazo yake ndio kita wakime kime juju chatumika kime chatumika kutumia na kuinda munamo wita wakumba tu mweze kumba tu unza skala uinda wakimene na mauta kenda koyabu katwika kumba tu inja kitumia kwa kuyozu na yini okulia ila nene okulia ai ukino tithenge asia ba utewa iko kia bisa giku tatwa abaza no mutia witha yendeka katika oki yake kamba watu aikoni tutwa anthini biu uya abantu distance ukethia no kwa to mutia ndo mutia we witha utumauke wewe na miatina ikahata so no ngina mimi naona andi kunwa yeto baubasa na uko na no the uka yuki na mugini yo kitumia wake kulija tumia wa mukamba na chatemela wa wake ndawe zeri ali manene ndo wako inda miatina na ndi kiriwo te wa iko uko yuma ba ni simu siese witu ende na kwekulia twanene yange wala uki ebinga zo kitene ngwesa ukonia undu twainda na kikuo kwa muthitu inanisia iku na nenge ngwesa ukonia mbeangange kwa utu ende na kuelewa kikuki nduketho zikule makule maingi ikulia ete wili hata ni tuesa ukuelesia okavola nikano kwatie paki thio ni chamukamba twende nange weno yake ku ndaraja yike guta ki richa tumeawa kwa kuinda mizu makalazu maskala ameta wakumba tu ukaindwa bu wai ndana ukaenda kona muno nda mwala kana katangi yata ona kwa imbali kumba tu wipo uinda wana kindu ki kana ke uba na umaba uyi na umakwa ama kwa kuindoki kwa kuinda kumba tu kino kiku lakini kiita watu ku itawa itawa kiita watu ku kita kamodhasia kana niko katumea kwa kwikia na muzi tawambu ila mundu mwo kata ukwa ozia kichi atumeka akulando theke kwikia mithea yuzu bata wake okay no madhugesia yumboka toka katilwa ba niko tena wene chatilwa ba hithuchwa kikiwa ila na muzi sitawambu zitumea katika ambao ngemu yula waenda kwawe ayuzizia naangalia mashita yako anakuambia akitumia hii yuki hichi atumia wande weya nusu na nichi atumia wako akuwewa tamboka kiki hivi ni mboka yite biku kiki biku ni zungu ni mboka na inde izungu no tumia na kukima isio yani na noni oziazio wauma pau yuki hichi abika nuto no tumeta decoration nuto tumeta ita hiyo keke decoration wanake nuto no tumea bao ka pudho oge kia grobo kethia ni watumea hata talambota kwa uki kuki kiwe ya mungi mona munota kitio kitu kikabudho bayo lwetha kina maima ukakua na ikune kapano ikua angitiva no kete nengi ba watona bai nuto na kwa na kiasi kiloenda nuto no tumea kwa kia iya ni wewe yitwa Masai ngwati nizo Masai matumea ngamo no indasa Masai wanatumia hizo matumea hii bako mageke ya nini ni kwa akitumia kwa kiia na kwa kioke maiguneka chuna choke tumeka au haya baba kingi ni kwa tena uje neki nyana geto ba kile jo kizito yacho na kikuu keta wakanandu kaiki ya mithea miti shamba wati lava au kaunya ne zabe utuma bandu metie kathugezi andu kaiki ya miti kama uko na miti 10 hivi kila kibuyu mti yake ukethia hii kama unaenda kedai bandu endete uthukuma thungilo gwita yetu kuluta tukalibu 10 na kila kakundu kendawa yako kwa ukaandi tutume yakwa bile nikatumea wata kakulu kwa kwikiambagi snuff ukekiambagi ukekilaza keka nini keo kanene kiano ukekiambagi thini wala makunda amba kala manuza ambagi ni matumea aka kwa kwikiambagi
Hauzi kwa nyaka. Kou Kani wezini kanene muno ni ani amesokoto twazie ni uligambake yana. Ni uligambake mbake tambake. Aya, keka nini yuki yana one gatoma utume wata. Takwiki ya methea. Kana ndawa tu site ndawa ya kikamba, miti ya kikambe kweki aba. Yani yu wathia muti. Wathia. Ukethia. Kweki aba. Kweki okangu kweki rangi no makite. Kama na muti munani kiaba na. Muti wa kapaso. Tuone tumewane nawe. Tumewakwa ikia munyu. Newe wawetaka kulukane keki wano keki wo munu. Aine wezi wa mama tukwa mama ilo binu kwa kethi akakulu ba. Tikikambani. Munu kona. Tikikambani. Lakini kwa ndwala maile ya wakithio. Nimese sindui tikindu kithuku. Nime iyo yitu miyo la twatumia ate. Newe sewe kakulu kamwe kako ni yete numba na negeta bu numbo. Mama wo mwesi yo ngulia Nene ukulia Kala kakulu nona hapa huko akue. Nika chao kana no yiti. Akiro theka nondo kakulu nana kabiti neza ngabibya neza wana ke wama. Okay. Tuende. Nenda kwaje kuta ki. Odanye no ndume ano ndu. Kinanganga kiyete kithai munyo wegite. Nizo wegya konde itane ya chuma ni munyo ndikanganga. Yukani nikatumika mukamba katumia ano ndu. Painganga ka receive. Na munyo wekalabu be meoti mwanzo no meoti ano thithu na ndo meoti nikwaje tuigana tuigwanite na sapiu kwanza kane kaseo you kikuge on my site nindu me yakwa undecorate nyumba tondu mozizio banthi ni mukona ile decorate te nyamwene ziakwa banthi ni ndu me atutu nini kwa undecorate Etutu meyawana andu mangali kwiki ku decorate ongali bambe ya no kendo maritati kwa uki kuki kiwe ya mwingi muno na ningirie za kisietwa nawe tata kisietwa yacho palane na weta junu mange bukwa acho no na lezio bwazo muno tuende na ukusomethia iku isi wambe wana mina mazietwa icha mina kuyana acha bituka Nangu ya ketawa kinando kwa kigamba ugetwa enda weteke ugetwa kinando ndo weteke ego sima zietwa kwa nondo sianete ibwa naende tuiminukilelia party yito yambe kakulu nekaka kinando we sisia sindu isi pata sindu imeamusi sindu isi meyambaka ko uyoni ni sindu siako kilunguri kithio cha mukamba na tuyo sambule kinika na tusioke indi tuke twende twinena nisi mbeangange yuluwa iku ingi napata wasio na utumiki wasio ni kwatia ni wa manaka nape kiku cha utumia kusovya kime ni wa manape ve kila cha kuikia pewa na penzele oyu tuisio kanisia ni tuthwa twinena nisia kikucha yiye chetha kikeba si ndu taisu ko twathimureki na tuisio kaingi tukomane kilungu ni kithio cha mukamba pa Mutongo TV winake ndakitale munyao